Povodom 31. januara, dana 4. brigade kopnene vojske, i 15. februara, dana državnosti, u ovom domu već 5 godina održava se oficirski bal i slobodno mogu reći da je to već postala tradicija. Dame i gospodo, pripala mi je čast i izuzetno mi je zadovoljstvo da vas u ime komande garnizona Vranje sve srdačno pozdravim i da vam poželim lepo druženje uz muziku umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod dirigentskom palicom Pavla Medakovića, uz pesmu i igru plesne grupe Vranjskog garnizona tamo daleko. Želim vam lepo raspoloženje i dobro druženje.
Dame i gospodo, gospodoficiri, podoficiri, posebno poštovane supruge oficira i podoficira i devojke naših i mojih kolega. Tradiciju oficirskog bala u garnizonu Vranje povratili smo kada smo formirali plesnu grupu pod vođstvom kapetana Igora Milanovića i Saše Dimitrijevića. Mi koji smo učestvovali u pripremi i organizaciji ovog oficirskog bala smatramo da je u odnosu na prethodne ovaj oficirski bal najsadržajniji. Ovog puta Bog nam dao i imali smo sreću da slušamo vrhunske umetnike umetničkog ansambla Stanislav Binički i koristim priliku da im se zahvalim i u ime svih vas i lično sve njih puno pozdravim. Posebno pozdravljam našeg prijatelja, dirigenta Pavla Medakovića, pozdravljam organizatora Momira Dukića, puno pozdravljam rukovodioca majora Igora Mitrovića, pozdravljam i večerašnjeg gosta iz Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, potpukovnika Zogovića. Slušajući i gledajući Bojarku, Kolo knjaza Mihajla, Srpkinju, Kraljevo kolo, Dorćolku, Kolo kralja Aleksandra i kraljice Drage, naša plesna grupa Tamo daleko, na čelu sa pukovnikom Slađanom Stamenkovićem i poručnikom Milanom Filipovićem, a u saradnji sa našim prijateljem Banetom Kacetom, vratila nas je u nekada srećnija vremena, kada su oficirska čast, dostojanstvo i pažnja prema damama bile odlike oficira Vranjskog prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog, odlike koje su osjećali i kojima su stalno težili. To su činili njihovi gosti, građani grada Vranja, koji su bili na oficirskim balovima. Neka Gospod Bog da naše generacije održe tradiciju oficirskog bala, a naredne da nastave i nikada ne dozvole da oficirski bal ode u zaborav.
Dragi gosti, gospod oficiri i podoficiri, dragi prijatelji, uživajmo večeras, volimo se, volimo i osjećajmo naš garnizon Vranje, volimo i osjećajmo Vranje i 4. brigadu kopnene vojske, volimo i osjećajmo kopnenu vojsku, volimo i osjećajmo zastavu Republike Srbije, našu uniformu, našu himnu, našu milu srpsku vojsku i našu namučenu majku Srbiju. Odigrajmo zajedno Kraljevo kolo, Otvori mi belo lenče, Srpski valcer i valcer Šostaković. Živeli!
ste mi srećni i veseli, da cvetate kako cvećke, a vrzujete kako voćke. Da grejete kako sunce u Petrovo leto i sjajite kako blaga majska mesečina. Deca vaši, da su veseli kako travke u prolet i puni sa sreću kako lojze u jesen. Koga mavate da stignete? Kojve mava noge da iskrši? Dušmanin vaš, u sokak da me ne sretne, na stupku da mi ne stupne, u dom da mi ne ulegne. Sve što oćali, sve imali, iz mojih usta u Božje uši, da ste mi srećni i veseli i živeli.
da od šteknja kola lepa da se pravi, da se pravi.